suga. May mga makasasalang luwas sundaton mo ang suga. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipadala. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipahayag. Atong nadunggan ang pagtawag sa Diyos dadon mo ang suga. Kinabuhi ta itugyan kang Jesus ug isang yaw siya. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipadala. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipahayag. Pamayoon ta ang grasya ni Jesus sa pagsangyaw niya. O hinaot ang pagasig ni Kristo maangkon tang tanan. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipadala. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipahayag. Di magluya ta sa pagalagad niya dadon ta ang suga. Pagpurong o niya atong maangkon sa pagbalik niya. Ang maayo nga balita niya sa tanan ipadala.